Ikaze rero mwese kuri M24 TV, reka nongere mbifurize gukomeza kugira icyumweru cyiza ndetse no gukomeza kunogerwa na gahunda za M24 TV rero mu makuru yacu ya buri munsi tuba twaguteguye. Reka rero nshimire buri wese uba wagize uruhare mu nkuru zacu ziba zagiye zitambuka, mwese ndabashimira cyane. Ikindi kandi ntago nakwibagirwa gushimira buri wese rero uba wakoze kuri subscribe, agatanga ibitekerezo byo muri comment ndetse nababa bakoze like ku nkuru zacu ziba zagiye zitambuka. Mwese rero muri abagaciro kuri M24 TV kandi dukomeje kubashimira cyane mu buryo rero bwose bushoboka. Hanyuma rero twerekeje mu karere ka Rusizi, nkuko rero itangazo rya polisi y'igihugu ribigarukaho, akaba ari itangazo ryashyizweho umukono n'umuvugizi wa polisi ariwe rero John Bosco Kabera, akaba ari umuvugizi wa polisi y'u Rwanda. Rero akaba ari itangazo rimaze kujya hanze mu minota mike ishize ku bijyanye rero na grenade yatewe hariya mu karere ka Rusizi, ni mu ntara rero y'uburengerazuba, akaba rero ari kamwe mu turere 30 tugize rero uturere twose tw'umujyi cyangwa se tw'igihugu cy'u Rwanda. Hanyuma rero muri aka karere ka Rusizi aravuga grenade yatewe ku munsi w'ejo mu masaha y'umugoroba, nkuko rero John Bosco Kabera akomeza kugenda abigarukaho. Gusa rero akaba ari amakuru avuga ko iyi grenade hari abo yangije cyangwa se hari abo yagizeho ingaruka, nubwo rero batangaza ko nta muntu n'umwe bugeze witaba Imana. Gusa bakavuga ko rero iyi grenade hari abantu bamwe na bamwe rero yagiye ikoraho ndetse banajyanwa kwa muganga, nkuko rero amakuru akomeza kugenda abigarukaho. Iyi ni M24 TV rero, mwese mbahaye ikaze, reka nkomeze kubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. N'amasegonda make hanyuma nkaza ndambura iyi nkuru ku buryo burambuye ku bijyanye rero ni grenade yatewe hariya mu karere ka Rusizi ndetse n'ibyo yaba yangije muri rusange, nkuko rero amakuru akomeza kugenda abigarukaho mu itangazo rero ryashyizwe ahagaragara n'ibiro by'umuvugizi wa polisi y'igihugu cy'u Rwanda rero ariwe John Bosco Kabera. Mbahaye ikaze rero, iyi ni M24 TV, mukomeze mukore subscribe, munanyeganyeza akazogera kugira ngo mukomeze kugenda mubona inkuru zacu gatanu kuri gatanu. Mwese rero muhawe ikaze muri iyi nkuru. Nyuma y'ayo masegonda rero nkaba ngiye kugaruka turambura iyi nkuru, tunarebera byinshi bigiye bitandukanye rero ku bijyanye n'iyi grenade yatewe hariya mu karere ka Rusizi. Ni M24 TV, muhawe ikaze. Yes, muhawe rero ikaze na none muri iyi nkuru na gutegurya. Nkuko rero itangazo rituruka muri polisi y'u Rwanda ku Kacyiru rero ku itariki ya 20 Ukwakira 2019 rikomeza kugenda ribigarukaho. Hanyuma rero akaba ari ibiro by'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda rero ari we CIP John Bosco Kabera. Hanyuma rero ngo itangazo rigenewe abanyamakuru, uko rero ryanditse urimo uragenda ubibona ati ku wa 19 rero Ukwakira mu masaha ya saa moya n'igice z'umugoroba, umuntu rero utaramenyekana yateye grenade mu mujyi wa Kamembe mu karere ka Rusizi, ikomeretsa byoroheje abantu bagera kuri 4 bahise bajyanwa mu bitaro. Uyu mugizi wa nabi rero wateye grenade ngo ntabwo aramenyekana, nkuko amakuru akomeza kugenda abigaruka. Hanyuma rero iri tangazo rikomeza kugenda rivuga riti inzego z'umutekano zikaba zatangiye gukora iperereza rigamije rero gutahura uwo ari we wese wabigizemo uruhare. Hanyuma rero ni CPGP Kabera, akaba rero ari umuvugizi wa polisi ari we wanashyizeho umukono kuri iri tangazo ku bijyanye rero n'uwo mugizi wa nabi wateye grenade rero hariya mu karere ka Rusizi, ikomeretsa byoroheje abantu bagera kuri 4 bahise banajyanwa mu bitaro rero, nkuko bakomeza kugenda bigarukaho. Ni igikorwa cy'ubugizi bwa nabi rero kibaye ku nshuro ya kabiri rero mu gihe cy'ukwezi kumwe, akaba rero ari igikorwa cy'ubugizi bwa nabi kibaye mu ntara y'uburengerazuba nyuma y'icyabereye mu ntara y'amajyaruguru muri uku kwezi n'ubundi, ku ruhande rero rw'abantu bitwaje intwaro bakomoka rero mu mutwe wa Rudurunana. Uko rero byagiye bigarukwaho ko ari abo mu mutwe wa Rudi Urunana bateye rero hariya mu karere ka Musanze. Hanyuma rero bahitana ubuzima bw'abaturage bagera kuri 14, hanyuma n'abandi barakomereka, ndetse rero muri abo bagizi ba nabi abagera kuri 19 bakaba barakomeretse cyangwa se nabo bakaba barishwe n'inzego z'umutekano bari bahanganye nazo rero. Hanyuma bagera kuri 5 barafatwa mpiri, harimo rero n'umwe ukomoka mu karere ka Burera, nk'uko amakuru yakomeje kugenda abitangaza. Nyuma y'iminsi mike rero iciyeho
hanyuma rero hano mu karere ka Rusizi kuri tariki 19 kuwa 2019 hari mu mujyi wa Kamembe umuntu nawe utaramenyekana akaba yateye grenade hariya muri uramugirero wa Rusizi, hanyuma abagera kuri 4 bakomereka byoroheje rero nk'uko inzego z'umutekano zikomeza kugenda zibigaruka. Hanyuma rero abakomeretse bakaba bahise bajyanwa mu bitaro, gusa rero iperereza rikaba rikomeje byimbitse rero kugira ngo habashe gutahurwa buri muntu uwo ari we wese rero wagize uruhare muri iki gikorwa cy'ubugizi bwa nabi. Ngira ngo rero ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bigaragara ko rero birimo biragenda bifata intera rimwe na rimwe rero hano mu gihugu cy'u Rwanda, yaba rero ku bantu bitwaje intwaro bagenda rero bakora ibikorwa nk'ibi ngibi. Ni urwo rwego rero polisi y'igihugu ndetse n'izindi nzego z'umutekano rero zigomba gukaza umutekano rero mu gukumira abagizi ba nabi nk'abagaba rero baba bashaka guhohotera cyangwa se kuvutsa abaturage umudendezo wabo, bakora rero ibikorwa by'ubugizi bwa nabi nk'ibi. Gusa rero umuvugizi wa polisi akaba avuga ko rero umuntu uwo ari we wese ugira uruhare mu bikorwa nk'ibi ngibi rero nta cyangwa se ubutabera ugomba rero gukora akazi kabwo kugira ngo rero akanirwe urumukwiye, kubera ko ni ibikorwa bitari byiza, ni ibikorwa rero ikindi kandi bihungabanya umutekano w'abaturage ndetse n'umudendezo wabo. Rimwe na rimwe rero ugasanga hari abahasize ubuzima rero nk'uko byagenze hariya mu karere ka Musanze. Abahasize ubuzima rero bakaba baranashyinguwe. Ngira ngo rero mwagiye mukurikirana inkuru nyinshi zigiye zitandukanye rero kuri M24 TV rero ku bijyanye n'abantu bose bagiye basiga ubuzima muri kiriya gitero cy'ubugizi bwa nabi cyagabwe hariya mu karere ka Musanze. Gusa bakigabwe nabo rero ntago borohewe, nta nubwo bamerewe neza kubera ko rero inzego z'umutekano nabo zahise zibafata, abandi rero baza guhita nabo bahasiga ubuzima rero nk'uko amakuru turukaga rero mu bashinzwe umutekano cyane cyane rero mu ngabo z'igihugu yagendaga bigarukaho. Umutekano rero nukazwe kuko rero umutekano wahozeho, umutekano ugomba kongerwa nanone kugira ngo rero ibikorwa nk'ibi ngibi by'ubugizi bwa nabi bigamije rero guhungabanya umutekano w'abaturage bitongera rero kugaragara. Ikindi kandi leta isaba abaturage gutangira amakuru ku gihe. Rimwe na rimwe rero iyo amakuru atanzwe ku gihe agatanga mu buryo bwiza, rimwe na rimwe rero hatahurwa abagizi ba nabi baba bashaka gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Hari igihe rero aba ari abagizi ba nabi baturutse hanze y'igihugu, birashoboka. Ikindi kandi rero hakaba hari n'abagizi ba nabi bakorera hano mu gihugu. Nimujya rero mubona abantu mutazi cyangwa se mukabona amasura mashya mu wanyu mutuye, mu mirenge y'iwanyu cyangwa mu turere tw'iwanyu, mujye mwihutira kumenyesha inzego z'umutekano kugira ngo bagende bakora iperereza. Rimwe na rimwe rero hari igihe wasanga bagenda bavuga ati umuntu uwo ari we wese rero winjiye mu gace runaka cyangwa ucumbikiwe mu gace runaka agomba kubanza kubimenyesha ubuyobozi mbere y'uko acumbika aho hantu. Ibyo rero akaba ari byagendaga bikorwa mu rwego rwo gukomeza kongera umutekano ndetse no kumenya ngo uyu muntu avuye he, aragana he, uyu muntu rero niki kimugenzi naha, kugira ngo ikintu icyo ari cyo cyose cyaba rero babashe kuba bamenya ngo cyakozwe nande, cyangwa se ngo buri muntu uwo ari we wese wari utuye aha ngaha arazwazwe mu buryo ubu n'ubu rero nta muntu n'umwe rero ushobora kuba wahungabanya umutekano. Ibyo ngibyo rero akaba ari bimwe mu bifasha inzego z'umutekano kuba zakomeza kubacungira umutekano. Ngira ngo rero icyo ni kimwe mu bintu byiza rero leta yashyizeho kugira ngo buri muntu uwo ari we wese ajye yumva yisanzuye kandi yumva afite amahoro, agende mu gihugu cye rero yumva atekanye nta mpungenge namba. Rero mu gihe umutekano aba ari wose kandi umutekano ukaba uhari. Gusa rero inzego z'umutekano ntabwo zikora zonyine, inzego z'umutekano zo zigomba gukorana na buri muntu uwo ari we wese rero ushobora kuba yagira icyo azifasha. Gufasha inzego z'umutekano rero nta kundi nuko nguko twavugaga. Cyambere rero ni ugutanga amakuru ku gihe. Ikindi kandi buri muntu uwo ari we wese akaba ijisho rya mugenzi we. Iyo tuvuze rero kuba ijisho rya mugenzi wawe biba bisobanuye ibintu byinshi cyane. Kuba mugenzi wawe rero wamubera ijisho ni ukuvuga ko rero uba ugomba kuba wakwitwararika, ariko nanone ukamenya ngo mugenzi wanjye uyu runaka kanaka cyangwa se umuturanyi wanjye akora gutya na gutya cyangwa se akora ibi n'ibi. Mu gihe rero hamenyekana ko akora ibinyuranyije n'amategeko akaba yahanwa n'amategeko, ariko mu gihe rero yaba akora ibyemewe n'amategeko nta kibazo rero yagirana n'amategeko muri rusange. Reka rero mwese nkomeze kubashimira
babwira ngo iyi ni M24 TV rero inkuru zacu kuri channel nakagaruka mukomeze mukore subscribe ndetse munanyeganyeza akazogera hanyuma rero mukomeze kugenda mubona inkuru zacu. Twa turimo turagaruka rero ku bijyanye n'igrenade yatewe hariya mu karere ka Rusizi nk'uko inzego z'umutekano zikomeza kugenda zibigarukaho. Hanyuma rero abantu bagera kuri 4 bakaba bakomeretse ariko bidakabije cyane. Hanyuma rero abandi nabo batagizweho ingaruka. Iki kibazo rero bakaba bahumurijwe n'inzego z'umutekano, babizeza rero ko umutekano uhari ari wose kandi ko nta kibazo na kimwe kigomba kongera kuvuka, ndetse hakaba harimo ranakorwa iperereza kugira ngo umuntu wari wese wagize uruhare muri iki gikorwa rero abashe kuba yashyikirizwa inzego z'umutekano. Ni M24 TV, reka nkomeze kubifuriza kugira icyumweru cyiza, mugire weekend nziza.